Peuseur liammo et très zé à zé. Labour Jeanne Malivel en y une arzourez à bouez brer bar bleada au ugen hag et touesque rio de scrouet, ur strola d'arzourion ur 16 breur hag une arz neuve. Memestra. Gant Jeanne Malivel et millerkant pamzek a porugen ba ur famille Maradourion ba Loudiek. Pande yaouank, ima troet jet un arzau a jet ur roan de skoaz e lain rearal. La bourradera el clan d'Uriez ipa de rentan brezelbed avet gobirardro ur soudardet ba hospital Loudiek. Profitainera avet tresain ur rir loazet a seneno e l'air aga bebsert. A fotainera de hi mond Pellor jet un arzau. Cheprek i deus roan de dremen concours skol vroadel huel narzouker et Paris et min navrand seitek. Ta apede, mes i war ima ur breuzel li tochtat d'or Paris. Pe gwera bombezenao ar kerben broral e choaz a Jeanne dichtroen d'ur vro avet bout er goudor. Hag el mane euliad chemui er rentelio ima skaret hag ur skoul. Ur breuzel a bombezenao netche un digare avait non pas mon ur skoul er fin. Ur wer echu ur breuzel, el mi deus roan de tchendariel jet skol vroadel uel un arzouker, ima red de hi tremen ur genstrimadek en dro e min navrand nantek. Tape de bet hag e arua ur rent en place ba rumad un tresat enao. Mes ne blijat che de hi ur skoul seu a ben er fin ker ni de che franchise a wal ba hi arz, a choazenera Chuita d'ur skoul. Fotainera de hi monet davet modo aral a chete perag ya e dar ampret jet ur gil de Notre-Dame. Ur strola d'arzourion n'aura kouet den gravadurioù e mesk trawaral. Plijainera ur beau chat ur labourseux de Jeanne. Hag el ni deche ousti ur bet e kroga jet ur scalpel hag i douet chemeret peoe clan d'Uriez. Ne chomatche pell bar strolatsen a digorera i atelier ba Paris jet ur roan de robir per fota de hi. Hag el just i brozo a bouez aveti. Sode jet istouer yeho a sevenadur brer. An avainera ur galaouek dre famil hag euliainera tchentelio brehonek bar Sorbonne. Hag ipa de rentelio e keja jet bretonnet daral a monera davet ur strolad politik un anier yaouanchiz vrer. Donnedera de vous de mignonnaise, jet une emsavourez aral, Jeanne Corollaire. A ron braz o deus de skrivain a cheu den aouain, ur liour a zivout istouer brer. Jeanne Corollaire skriva un techtenau, a Jeanne Malivel aura ur roaden gravadurioù avet cheu den aouain en liour. An banet ur liour, istouer un brer, e miz Gwel Mitchell, 1900 ar nugen. Ber ur liour. Mes taget e urbochat un arben de voud rev roa de lour. Jeanne Malivel zo chalet pandet juir ne fotatche de hi boulgelet el broa de lourez. A netche da du jet rar un techtenov skrivet jet Jeanne Corollaire or penseu. Mais une dressaden récit sera trousse vras. Avec cheden aouain une anière breiz a broral, i doue engravet ur cheden seu. Jouelve broral i lerain argant brer. A chete per i deus reskontet bante bet rebechet un dressadense de hi. Netche boral a meus beur roan de damal, me rar ur gwarnamantaou chen kasaus a he de namzeir. Elsen ima skler un trao, de eulen istouerse e pela Jeanne hag ur strolado politik de vat. Dichtouet de vrer pandet juir ne bejetche de hi bu e Paris, e kavahi ur post bar skol ranvroel narzouker roaon, hag e tigora un atelier ba Loudiek. Dre i atelier i deus roan de roain franchise de viriet brer. Klarera roain labour de he, avet o deriel barvro a non pas mon de baris. Me marsen o peus klavet komz a ziari fen a gauche di roan de enorain imbro dre un arzau chenkor. Fotainera de hi e heluhe arzau brer leur mode a vraiment, pe contemporaine, avec non pas chaume ur sort folklorage. Steperak e kroa ur strolad ur serbreur jet arzourion ara lavrer e 1900 tri ar nugen.
Reve ur gontaden et galawek an aven jeudi. Arzourion ur serbreur glaska labourat assemblée, ça va être crouain une arz moderne, taget d'ur vro. Mui a arzourion a bepsert eus a bar strolat krouedjet jan, a chetei a orin un arz kinklein a vrer. Diskuen reon o labour bar diskuadek etrevoadel un arzo kinklein a greantel, ba Paris et min nabrand pain par nugen. Hag evet tapet prizio jeté. Mais ur blément eus ber etre izili ur strolat a choazain ur a jan, neue dimeiet hag e tougain, pelat hag ur serbreur. Mais si war ima tapet jet un derion difoid, a monet eura de nanaon e min nabrand roer an ugen de noued hag ur blé a trigont. Marede e pen chetan e bue arzourez ani de chebeu amzer gobir tout père e fauté de hi. Mais ur serbreur e chendelras a ri l'air, en ur jemer harp a ri labour. Jeanne Malivel a guideuse laboureut ar bep tachen hag un arzao pe docht e korf dek vle epchen vo ankouillet tamatam. Ur plar modern tre a poezus bar istuer brer a ba bet un arzao drevras.